hara hiɗen jokkito hande e darse meɗen on bisnillahi ta'ala ndaren ko honno kamɓe senna Usman woni koɓe laamori ɗan e nder gurdam maɓɓe ɗan ko honno woni kadi koɓe sahidinira kamɓe sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. Ɗuɗen ɗo taw yen yewtu fi laamagol senna Usman haray ɗen duwa yirtitagol ɓaawo ƴetten issa maɓɓe kamɓe senna Usman ndaren ko honno kamɓe senna Usman woni koɓe laamorno. Yuɗen senna Usman ɓe laami e hoore nunɗal e hoore yani moƴƴingol leydi ndin e hoore tabintingol jama on e hoore ɓuttu e newnalngol jama on kadi yani weeɓingol gurdan ɗan tawi harande woodi e nder leydi Madina ndin ɓe laami wano ko yalta duuɓi 12 tawi ɓe nawi kamɓe senna Usman ɗum ɗo fof koye hoore ɓuttu e hoore deƴere kono ɗon andi en wi'uno e senna Umar en wi'uno ko kamɓe woni hakkunde yani fitna on e mofte ɗen. Jonnon senna Umar ɓay feƴƴi mofte ɗen ukkike e nder probléme e nder fitna nde tawno julɓe ɓen façon julɓe ɓen ɗuuɗi yani julɓe ɓen heewi naafiqiɓe ɓen heewi ko ɗum waɗuno tawi koma jillodira. Jonnon e nder ko jillodiri ɗo kon woɓɓe go sortoyi e nder ɗiɗo duuɓi 10 ko senna Usman laami tawi ɓe heɓi telen duuɓi 80 joni ko fayi ɓe nawi kono duuɓi 83 ɓe nawi joni ɓe ronki kono ala kulli halin ko ɓe khalifa hakkille maɓɓe bonali hiɓe andi ko nelaɗo accirnoɓe kon. Yimɓe go sortoyi wi'eteɓe al khawarij ko ɓen hande woni fayda ha joni ko wonɗo yiwde hoore oɗo aduna wonɓe yahugol liɓa yani fettina piije hoore yimɓe wara yimɓe toujours ko yananɗo wo yimɓe no warano ɗumannaɓe wola inde Allah har wonaɓe julɓe yani yatakallamuna bi kalimati tawhid wa laysu bi ahliha ɓe yewtagol ɗo konngol la ilaha illallah kono wonaɓe yimɓe maggol wallah hiɓe janga qur'ana kono wonaɓe yimɓe alqur'an. Ɓeɗo yimɓe ɓe ari Madinatul Munawwara ɓe tawi senna Usman ɓe wi senna Usman no wadde piije ka islam ko tawata nelaɗon sar'inano ɗum yani senna Umar en senna Abubakrin en ɓe sar'inano ɗum wondema senna Usman no duwa ittede duwa tippitade iɗon andi noon adu ɗum ɗo en wi'ino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanno senna Usman e maki inna allaha sayuqammisuka qamisan Allah subhanahu wa ta'ala o ɓornoyte dolokke ɗum ko hadis mo nene Aisha filli ɓe maki fewdo nelaɗo feƴƴinayno nelaɗo mako no miɗo faala yewtidugol woɓɓe sahabaɓe am ɓen nena Aisha maki o min noddan on senna Abubakri nelaɗo jabaki nena Aisha maki o min noddan on senna Umar ɓe jabaki on saɓe maki o min noddu senna Usman nelaɗo maki na'am noddanela Usman ɗum ko hiɓɓo ko nelaɗo feƴƴinta. Nena Aisha maki ɓe noddi senna Usman ɓay senna Usman hewti ka nelaɗo woni ɗon nelaɗo maki ariɗo mi yewtoma goɗɗum ɓe ɓanni senna Usman ha tawi koɓe sownoɓe. Nena Aisha en ɓe maki kamɓe ko ɓe yi ko yeeso senna Usman gon ko changi kon ɓe nanali ko nelaɗo maki kon kono ɓe yi yeeso senna Usman gon no changude tawi kon nelaɗo makani ɓe nelaɗo maki Allah ɓornoyte dolokke Usman ɗum ko dolokke honɗum dolokke khilafa dolokke laamu si nafiqiɓe ɓen aroyiɓe falama ya ɓorto on dolokke wota jaɓu ɓortagol mo ha tawa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakkilo yanugol shahid hara ko a ɓorniɗo on dolokke yani wakkilo warede nden e hoore julɗo yaga ngal e hoore ko a amirul mu'minin kono wota ɓorto wota randu pouvoir on nelaɗo makaniɓe ɗum ɗo jonnon andi toon nelaɗo mako ɗum ɓe feƴƴini senna Abubakri laami senna Umar laami si oɗo non hadis mo nelaɗo makanno senna Usman hewti kawna preuve. Jonnon ɓeɗo al khawarij ɓe ari ɓe posani senna Usman condition ji ɓe wolani ɓe mistake ji ko tawata ɗin hayna hay mistake ji ka nder l'islam no tawa ko ɓe wiwno ko fi honɗum senna Usman moɓidiri qur'an on waɗi mo fo windande wotere façon goto ɓeya fo waɗali ɗum ɓeya feƴƴinoɓe fo waɗali ɗum senna Usman ɓe explique raison ko waɗi kon si ɓe waɗi ɗum ko fiwata moftoɗe lutodir woɓɓe jangato goɗɗum woɓɓe jangato goɗɗum joni yo taw julɓe ɓen fo nde tawno Allah on ko goto bo wonɗe rewde on nelaɗo men on ko goto alqur'ana on ko goto ko fi honɗum wona windande wotere nde jangeten tawi ko fiwata julɓe ɓe lutodir hannden kadi ha tanɗine ko annabaɓe ɗiɗo arno ma ɗum ko Allahɓe ɗiɗo woodi ma ko façon ɗiɗi qur'an on tippi ko ɗum waɗi si tawi ɓe tawi kamɓe ko ɓuri ko moƴƴude ko windugol qur'an on façon goto ɓe explique ɗum ɗo tawi kadi ñande goo ɓe senike hajju ɗon andi hari hajju ngun ko lanɗo on yahayno dirisa hajju ngun Makkatul Mukarrama e Madinatul Munawwara ko kanko yahayno jama on jokka mo no nelaɗo fuɗɗorno noon haray lontiɓe ɓen kadi ko ɗum dowa wadde senna Usman ɓe seni Makkatul Mukarram on andi yawɗo Makka o haray si tawina Makka to ngo jeeya haray ko wonɗo e hoore lawol ko setejo no newnana uytugol julde nden jonno senna Usman kamɓe ɓay ɓe hewti nden ɗon hitande ɓe timmini julde nden fana hewti ɓe juuli nayi alansara hewti ɓe juuli nayi
geeje ɓe juulinayi ɗeɗo fof ko ɗiɗi ɓe duwano juulude. Yoga sahabaɓe go landiɓe ono Abdullahi ibnu Mas'ud ɓe landiɓe enen senna Usman ko fi honɗum timminanɗon julde nden nelaɗo uytuno julde nden senna Aboubacrin timminali senna Omar timminali fi honɗum onon on timmini. Senna Usman ɓe maki ko par ce que ndeya hitande feƴƴunode rowani ɓay en ariɗo hajjugol en ɗuyti julde nden woɓɓe goo e julɓe ɓen tawi ko natuɓe pet l'islam wano joni woɓɓe iwra ɓe leyɗe woɗɗitiɗe ɓe naati tu l'islam ɓe anda saga l'islam hay fuy ɓe ari ɓe tawayen julduɗen ɗo nde wotere ɓe juuli fana darɗe ɗiɗi ɓaynen tawiɗen uytude ɓe juuli alansara darɗe ɗiɗi ɓe juuli jigeje darɗe ɗiɗi tawi ko ɗum wonɗen e juulude ɓay ɓe hoti ka maɓɓe hitande nden fop fana e alansara ko darɗe ɗiɗi ɓe woni juulde par ce que ɓe sikkude l'islam on ko farli fana ko darɗe ɗiɗi alansara ko darɗe ɗiɗi geeƴe ko darɗe ɗiɗi tawi ɗum ɗo wona moƴƴere par ce que woni erreur woni mistake. Seydina Usmani maki awa min ka jama on fo mooɓi ɗo aduna Allah on fo woni arde ɗo mi tawi yomi hollu jama on ko honno duwa juulirede normal on ko ɗum waɗi si timmin ɗen honɗum waɓutuji ɗin ɗum ɗon woni yoga e ko ɓeɗo alkhawarij ɓe arnoɓe weeɓite Seydina Usman ɓay ɓe falama wargol ɓe falama ittugol ɓe ɗuɗen noon ɓeɗo khawarij ɓurnoɓe hewde maɓɓe ɓen ko jokkunoɓe oɗo wiyeteɗo Abdullah ibn Saba o alyahudajo natirno o l'islam fi lancugol dina kan fi yani eliminugol sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam tawi ɓe anda dina kan ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi no karama ko jogo makiri noon inna lil islam rabban wasmuhu Allah huwa yahfazu l'islam. Nam islam wona wonɗo wo jeyi l'islam ko Allah jeyi l'islam ko ɗum waɗi ko mo yiɗi o okkata l'islam na mo kala cowoto inna wona julɗo na mo kala wata immagol inna wawide la ilaha illallah ko ɗum waɗi mo siɗɗo julɗo. Wallahi ndaru ɗengal ma ngal wi'a la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ndara ko honno ɗum hayfiranma ko honno ɗum wonanma très easy très facile. Ndara ko yimɓe jelo woni ka aduna ɗo ɓe tawta sa wiɓe yuɓe yu la ilaha illallahu ƴettugol otowal ƴawna e hoore étage no welani ɓe fiidi wi'ugol la ilaha illallah par ce que an Allah o kinoma oɗo kalima a taw ɗum ɗo a muyno ɗum ɗo woɓɓe ha joni ɗengal maɓɓe ngal Allah wawnali ɓe ɗum nde tawno Allah o kali ɓe fiɗum ɗo. Jon noon ɓeɗo ɓay ɓe ari ɓe wi Seydina Usman joni komin faala ɓay tun a waɗi ɗiɗo piiji komin faala ko ya accitu laamu ngu o andi nelaɗo makuno ɓe aroyay ka ɓe inna ɓe ɓorta e Seydina Usman dolokke on ɓeɗo kamɓe fof maɓɓe ko iwnoɓe telen Misra telen Iran to telen Kufa telen Iraq ko toon ɓe iwnoɓe ari wona yimɓe jeyanoɓe Madina wona sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o andi an so tan hari dina kay yaaji moƴƴa tawi juuloɓeɓen ɗuuɗi kono julɓe ɓen no fanɗi juuloɓeɓen no ɗuuɗi kono wona fo woni julɓe ɓeɗo ɓe ari ɓe guluji yimɓe ɓe ari fewdo hajju tawi yimɓe Madina fof no yehi Makka yimɓe ɓe Madina sahabaɓe nelaɗo ɓen yimɓe kelnoɓe fof no yehi hajjoygol ɓe ari ɓe wi Seydina Usman koye accito laamu gum fes sina ɗum ɓe waɗay guerre hakkude maɓɓe kamɓe Seydina Usman. Jon noon ɓeɗo ko wonɓe wiide la ilaha illallah Seydina Usman e maki min onon ɓe arɓe ɗo kon guluji yimɓe ari ɗo si tawi woni o yirilan ella komi woni e wadde yewtelan ella on si tawi ko bonnere mi tuubay ka Allah subhanahu wa ta'ala mi rutto mi tuubay ka Allah joni mi rutto si tawi noon ko addi on ko fiitu wiugol mi accito laamu ngun wallahi mi accitata dolo mi ɓortata ko dolokke mo Allah ɓornilan on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makananota mi ɓortomo haysi woni on ari miɗo anduno on aray ɓeɗo ɓe wi sa accitali laamu ngun haray préparo guerre joni noon yimɓe Madina ɓen sahabaɓe nelaɗo ɓen tawi ɓe ɗuuɗa ton hannden kadi par ce que buyno yahi Makka hajjugol kono beru wonnoɓe ton ɓen ɓe mooɓi ɓe ari ɓe tawi Seydina Usman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ɓe wi menen ko addi men min falaka yo min jooɗo ɗo min ɗano ɗo ha ɓe ara ɓe waɗama ko boni ko woni lanɗo amen on ɓe ko bandiɓe arɓe ni wona julɓe haqqan ni newnan men menen e maɓɓe min dartodira min wardidira kono min wakkilotako ɓe ware. Seydina Usman maki ande dey onon ɗo ɓe julɓe Madina wonɓe ɗo no waɗɗi on ɗoftagollan Allah daalino ya ayyuhalladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulul amri minkum ɗofte Allah e nelaɗon e jomiraɓe yamiroje ɗen yani lamɓe moɗon ɓen e karmakoɓe mon ɓen min ko min lammin ɗon miɗo inna on wata on memo hay goto e maɓɓe acciteɓe ko min ɓe arani wona onon ɓe arani acciteɓe
senna usman kamɓe makani julɓe ɓe madina ɓenni min la utulu musliman mi warata julɗo mi tawatake sabu a wonata ka julɗo warete hay so tawi woni koɓe julɓe gomɗinɓe ma hina ɗum koɓe nafigi ala kulli halin ko anduɗen kon ka yasi koɓe julɓe min on mi warata julɗo wota on pirude maɓɓe ɓay joni senna usmani maki yo sahaba ɓe potto ɓeɗo alkhawarij ɓe ari ɓe mooɓi madina ɓe noddidiri woɓɓe iwri sham woɓɓe iwri misra woɓɓe iwri nokkel ɗin fof partout ɓe woni des milliers de personnes yimɓe guluji ɓe sentanoma kamɓe wonɓe madina haray ɓe ɓuri wonɓe ɓe madina laabi temeɗɗe ɓe ari ɓe mooɓi ɗum koye lewru hajju ndu wiwɗen ɓe mooɓi ɓe anturi galle senna usman ɗin radiallahu taala anhu wa ardahu awwalu ko ɓe ati wadde ɓe waɗi senna usman ambargo ɓenni ɓe yataka juulirde nde senna usman en tawa e darnugol par ce que ko kamɓe fof feriri nelaɗo e madina seni makka bal hiɓe tawa e ɓurɓe financegol nden juulirde ka nelaɗo acci ɓe ɗon hawariji wi ɓe yaltata ɓe yaka juulirde senna usman fanki ɓe wi julɓe ɓen selu ɓe ari ɓe sakki ɓe ka dambugal maɓɓe wonoy ha ko ɗum ɓe hikki ɗon ɓe sali ñamete nata fes ɓe wi hannden kadi kala ko woni ka suudu maɓɓe ton kamɓe senna usman ko noon ɓe ñamata kono ñamete iwrata ka yasinata ka galle senna usman noon ko homɓe ko ɓe wiɗen nelaɗo sallam makino ko hay malaika ɓen no hersa ɓe senna usman ko ɓe nelaɗo ƴetti ɓiɓɓe mum ɗiɗo okki ɓe maki simɗo marno tammo mi okkete senna usman ko ɓe nelaɗo makanno wondema kala natuɗo aljanna haray o naati ka galle senna usman man dakhala aljannata faqad dakhala dara usman komo senna usman ko ɓe nelaɗo makannoɓen ma darra usmani ma fa'ala ba'da al-yawm usmani waɗata hande kadi ko mettata allah o yi golle khawarij ko ɗum waɗi wona wolɗo arabu kala woni julɗo wona fewtowo makka kala juula woni julɗo wallahi wonamo kala ko ɗum waɗi ko ma faama ko honno wonɗa yarude e ka dina ko karama koɓe homɓe wonɗa jokkude fiya andu ala perdude lawol magol ɓeɗo ɓe ari ɓe waɗi senna usmani ambargo ɓe inni ñamete natta wonoy ha ɓe inni ndiyan natata nder ton joni ndiyan natata goto e sonnaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sonnaɓe nelaɗo ɓen ɓe rondi ndiyan ɓe addande seydna usman ɓe ari ha ka dambugal ɓe tawi khawarij no bloki entrée on ɓe maki min komi ɓeygu annabajo mon on acce mi hewtina usman ɗan ɗo ndiyan ɓe wi ndiyan ɗan natata khawarij ko bandi ɓe wi ndiyan ɗan natata woɓɓe wi ɓe duñi yani ngeloba ɓeygu nelaɗo man sallallahu alayhi wa sallam mbayani tawi ɓeyano ka hoore ngeloba sonnaɓe yani ndiyan ɗan hibbi zawjatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ɓeygu nelaɗo sallam ɓeɗo khawarij ko yimɓe bandi yimɓe ɓe tawayno wallahi ɓe wolay qur'an ɓe wolay yani arabu ɓe wiyay ko ɓe julɓe kono wona ɓe julɓe naam e hoore ɗum ɗo fo senna usman no interdisi julɓe ɓen argol darto par ce que kamɓe senna usman ɓe andi piije ɗiɗi go'ogo nelaɗo maka nino ɓe si ɓeɗo aroyi oɗo fitna yoɓe muñño kamɓe senna usman ha ɓe tawaya allah hara ko ɓe toñaɓe e hoore ɗum ɗon kono taɓe tippito laamu ngun ko woni tun négociataki ha ɓe inna ɓe acciti laamu ngun on ɗon négociation ngala ɓeeɗa wi'i kañum ala hay hunde ko yewte sina honɗum si wona yo senna usman accito laamu ngun jon noon e hoore ɗum ɗo tawi senna aliya kañum hino madina yani senna aliya ɓe ari ka senna usman ɓenni usman min tori kema accu newnaname men haɓiday ɓeɗo senna usmani maki la waɗata ɓe maki ta'ati alaykum wajib ɗoftagol lan ko wajibe hoore moɗon onon ɓeɗo julɓe ko ma ɗoftoɗon lan yahon wonon ka cuuɗi moɗon acce ɓe waɗa ko ɓe faala kon senna aliya ƴettoye ɓiɓɓe mum ɓe ɗiɗo senna al-husayn e senna al-hasan ɓe inni yahe daroɗon ka dambugal abu yani senna usman baron fiwata goɗɗo naatu nder ton ɓeɗo ɓe ari ɓe gardi ɗon seeɗa senna usmani maki imme hoton onon arɓe gardugol lan ɓen hoote accide lan min e maɓɓe allah ko min ɓe arani acce ɓe waɗa lan ko ɓe faala kon ɓe immoɓe hoota ɓeɗo anduno ko honɗum woni yani muñal on ɗum ɓeɗo wonno ko sabbi ka allah subhanahu wa ta'ala